U izjavi za našu medijsku kuću ovo je potvrdila Nada Gruban, šef gradskog odsjeka za imovinsko-stambene poslove, koja dodaje da grad Prijedor kao sporazumna strana u projektu CILAP intenzivno radi na uspostavi gradskog adresnog registra. Cilj projekta je da se oblast adresnog registra uredi na način da se adrese, ulice i kućni brojevi vode na jedinstven, uređen i funkcionalan način. Prijedorski adresni registar će, kako najavljuje Grubanova, biti dio centralnog adresnog registra, a u okviru jedinstvenog softverskog rješenja za Republiku Srpsku. Izrada dokumentacione osnove za potrebe utvrđivanja kućnih brojeva i obilježavanja objekata kućnim brojevima za koje je potrebno na terenu izvršiti identifikaciju svih objekata, prikupiti potrebne podatke za svaki objekat pojedinačno. To je posao koji će grad Prijedor u skorije vrijeme povjeriti nekoj od organizacija, odnosno ustanova, koji su spremne da taj posao odrade stručno i kvalitetno. Na snimanju objekata i stanja na terenu, prema njenim riječima, radit će dovoljan broj stručnih timova, o čemu će građani biti obavješteni na vrijeme, rekla je Grubanova i naglasila da je najznačajniji dio tog posla već obavljen na aerodromskom naselju. Važno je napomenuti da za naseljena mjesta Prijedor i Čirkin polje tu dokumentacijnu osnovu će raditi službenici odeljenja raspoređeni na radno mjesto uspostave lokalnog adresnog registra, čije aktivnosti su već započete u toku su. Projekat CILAP se, recimo na kraju, realizuje na cjelokupnom prostoru Bosne i Hercegovine, a jedan od njegovih bitnih ciljeva, osim činjenice da će se podaci o nekretninama kroz usaglašavanje podataka zemljišne knjige i katastra moći dobiti na jednom mjestu, je uspostavljanje funkcionalnog sistema zemljišne administracije.